Oh, di belakang situ, Bu. Masuk halaman. Oh, Api di belakang. api di belakang. Bu, aduh. Bara cie. 1.000. Lagi sapu dulu aku. Ana mau nyoba siko, Bu. Bika. Jo daun apa kok, Bu? Daun baru. Daun? Daun baru. Daun baru. Daun baru. Bika singgang sama jo kue singgang dak? Kue singgang kok. Oh, sama. Kalau di Deno singgang kan. Di mana? Padang. Di Padang. Singgang. Iya, di. Iya. Kalau di Padangnya masukkan. Oh, Bika. Tapi kalau iya aman tuh, aman tuh. Apa jalan? Ah, Tapi orang Padang ada membeli kan, beli singgang. Awak jelas nak tahu dah. iya di Padang singgang. Awak singgang bapak. Ah. Oh singgang kan, oh kami ayam singgang. Ayam singgang. Ayam atau singgang. Ah, Tapi tak boleh deh. Bapak di mana dia? Aku, ada baju. Ada baju di lama tu tambah sekali. di Padang, iya. Kau, Bu. Lama, Bu. Lama. Lama tu semangat dia. Alhamdulillah. Dimakannya cepatnya. Ayo. Sakit hati nak. Ayo. Pada kecilnya doan kurang lemak Bu. Kurang garam Bu, kurang gula Bu. Bu. Tambah ya Wak tu. Kau kenal nak dicempak ado tu. Padahal dia Wak lain ado kan. Kakak daun baru. Dia pakai daun baru ya. Coba kita cobain nih. Daun baru tu yang dia apa tu? Tapi lawak banyak tu. Oh, isinya ini nih. Oh, nih isinya ini. Kue singgang, tapi kalau di kota kayu tanam namanya Bika. Di Padang singgang. Wah, kita coba. Enak. Enak ini. Enak. Oke. Lama bana.